Minista wa Ugima Meshak Mutuma na abithaa munene kiri rwangi rwa ndawa na utungata Dr. James Kirimi muthenya jwa narua ni bamukirite ndawa cia mung'ana jwa milioni 78 ire chikaejanwa kiri masibitari nkurukia magana jairi kaunti-ini ya Meru ni bachokete baita mukana kiri baraba kuringa siasa na rwangi rwa ugima na kuria Meru kwimenyera kumana na murimo jwa COVID-19 ni kwithura nandi ni chokerete. Kirokeria ndawa cia mung'ana jwa milioni 78 ni kina chita masibitari na mwanya Minister wa Ugima munene na kaunti ya Meru no Meshak Mutuma na abisa munene kiri uteroru no James Kirimi bagwita muroto jwao ni gutira ndawa chiguta sibitari ni chionde guria baraba kuringa siasa na mandu jabo ya ugima wa mwiri patigana najo ndene ya meri thatu kuma tukureta ndawa ingi tukomba kugura ndawa ingi kuma gikemsa ni kenda tumba kwithwa tu keep supplies cia ndawa no twije kuringana na wingi bwa ntora yake facilities chetu kuma twiko improve facilities chetu na twiko offer services nyingi ke facilities chetu ndawa twaura itokarakara ura antu bakenda lakini tombo ciumia na kurukira utongoria wa governor wetu Kiraito Murungi tomba kwithwa in a very short time kuma tukureta ndawa the last 3 months tomba kwithwa tukura ndawa ingi nikenda chumba gwita ki sibitari chetu chionde ndawa ira tuko flag off narua na waziri wetu Dr. Mutuma ni cha gwita all the way mwanka dispensary ira chintorene kuya mwanka health centers kana level 3 kuya mwanka sibitari ya toira nene Meru level 6 kore baringa siasa muno na department ya health kinya ndawa ire kuo magita yonde baria bakiwa ndawa ite kuo kinya bateta sibitari kuolia kitha kuna ndawa baria bakiwa ndawa ite kuo na nkwenda obera ndawa ciekuo cia utosha ibeta sibitari na antu betu ba Meru bukenda kwairwa ni antu ba siasa buwa ndawa ite sibitari na ciekuo itubura ndawa ciekuo cia kwana iu ciathira ngavana to tayari kuongela ingi mwanka twakikisha ati antu ba Meru bonthe bakoewa quality health services bakiuga twitite bakongera mung'ana jwa kugura ndawa kuma milioni 300 mwangikinya milioni 150 nuntu baunda wa antu be ya muno ndene sibitari chetu twakara tukiongaira ndawa ire ku ya masibitari yetu nikenda rionde muntu eta sibitari chetu komba kwithirwa akiomba kuona ndawa tongela ndawa yukuma 150 million ya kinya milioni 300 still no tukona antu bakenda ku ya sibitari chetu muno na ntoratu na good services na next financial year itukuongela renge mwanka ikinye 450 million ira cionthe cikethera ciri mantu na kura ndawa na bamuthia ni kuria Meru betho kimenyera muno na murimo jwa COVID-19 norote muntu sindano ethwa kimutwa na inkwe nkuria antu betu bara bata muntu ro nsasamo kwe ba muntu ro bwe bata muntu ichele kwe ba muntu ichele ake bata muntu ambusta ninko bauria bonde be masibitari yetu nikena orota sasamwa oro sasamene mwa sasama ijele noro na ichele adingwa booster nikena toba kuimenyera non tokurinka na research radi godio ni department ya health baraba ko atu imurimo yo muno ni baraba ta sasameroe inkiripotra Uru TV Mbitambuthuri Muriuki.